Radio Nijagara. Ekskluzivno. Dragan Vasiljković, svi ga bolje znaju pod imenom Kapetan Dragan, 3 godine leži u strogom zatvoru Australije. Optužila ga Hrvatska za ratne događaje 90-ih. Još jedna žalba je odbijena. Hoće li Kapetan Dragan na put prema Zagrebu? A Radio Nijagara u Australiji želimo dobroveče Đorđu Bubalu, čoveku koji vodi borbu za pravdu i istinu o Kapetanu Draganu u Australiji. Dobroveče i vama, Stevane. Koristim ovu priliku da se zahvalim lično tebi i da pozdravim tvoje verne slušalce Radio Nijagare. Gospodine Bubalo, Kapetan Dragan je izgubio još jednu pravnu bitku. Federalni sud Australije je odlučio da nema zapreka za njegovo izručenje Hrvatskoj. Da li ste očekivali takvu presudu? Pa, mi nismo bili iznenađeni s ovom presudom, ali smo veoma razočarani kad je sudija saopštio svoju presudu. Vrlo je važno napomenuti da ovdje u Australiji predstavnici srpske organizacija ne gledaju ovaj proces kao proces Kapetana Dragana. Ovdje je u pitanju odbrana srpske nacije, srpskog naroda i srpske pravoslavne vere, ne samo u Australiji nego uopšte u svijetu. Hrvatska je naravno oduševljena presudom. U Beogradu po običaju upadljivo ćutanje oficijalnih vlasti. To nas toliko iznenađuje, rećemo, da država Srbija nije mogla do sad da saopšti barem malo ili jedno saopštenje gdje bi se vidjelo da su ipak zainteresovani ne za Kapetana Dragana po hrvatskim optužbama kao nekog zločinca, nego kao čoveka koji je državljanin te Srbije, čoveka koji leži u zatvoru bez optužbi 3 godine. Mnogo nas interesuje zašto se niko nije zainteresovao za njegovo zdravlje, kako se taj čovek drži u zatvoru 3 godine, koga u stvari brani. To dosadna pitanja, pitali smo često puta na ta pitanja, nikad nismo do sada dobili odgovor. Jedini odgovor je bio da se ne smije Srbija, država, mešati u poslove treće države, u ovom slučaju Australije. Pravna bitka još uvijek nije završena. Kapetan Dragan po australijskim zakonima ima pravo da se žali na još 3 instance. Koliko ima istine u vestima koje stižu iz Australije da više nema para za njegovu odbranu i da je veoma izvesno njegovo izručenje Zagrebu? Vesti koje su se proturile u posljednje 3 dana kroz srpske, hrvatske i australske medije da srpska zajednica više nema para, to nije istina. Srpska zajednica je mnogo jaka u Australiji. Ovdje se nalaze jaki srpski klubovi koji u datom momentu mogu da skupe financijska sredstva, a kao u svakom drugom slučaju vrlo je teško ljude organizovati i motivirati na duge staze. Ovo je proces koji nije planiran za 3 godine. Ovo je proces, evo, ulazimo u 4. godinu. Što se tiče financijskih sredstava, ako advokati ulože žalbu, srpska zajednica je spremna da stoji pozadi Dragana. Kao što sam naveo, mi smatramo da ovo nije proces, Draganov proces, ovo je proces i odbrana srpskog imidža i interesa srpske nacije. Da li to znači da će uskoro biti podnesena nova žalba Federalnom sudu Australije? Pre par minuta, tvoja radio stanica prva, koja će možda ovo čuti, dobili smo odgovor od advokata da ćemo uložiti žalbu. Napokon rešili smo usuglasnost Dragana i lobby grupe Srbi za pravdu i demokratiju u Australiji u saglasnosti sa srpskom zajednicom da će se ipak žalba uložiti i da mi idemo dalje. Znači, do izručenja Hrvatskoj nema za sada uopšte govora, niti se o tome u našim krugovima planira. Gospodine Bubalo, hvala vam na ovoj ekskluzivnoj informaciji. Recite nam, kada se može očekivati novo zasedanje suda? Proces je takav da će administracija Vrhovnog suda i sudstvo u saglasnosti sa advokatima obe strane doći do jednog, znači, datuma gdje će se zakazati rasprava o ovom pitanju. Mi se nadamo da to neće dugo trajati, ali po mom mišljenju nećemo izići na sud pre u najmanju ruku 3 do 6 mjeseci. Da li to znači da Kapetan Dragan do daljnjeg ostaje u australijskom zatvoru?
To je isto dobro pitanje i pitanje koje je vrlo teško odgovoriti. On nije ratni zločinac ni u Hrvatskoj osuđen, ni u Srbiji, nigdje, čak ni ovdje. On je znači u zatvoru kao čovjek koji čeka da se isporuči drugoj državi. Mi smo tražili da se pusti na slobodu, se brani sa slobode. Nismo uspjeli iz pravnih razloga da postoje neke mogućnosti da bi on pobegao. U stvari to ne istina. Dragan garantujem da on nikada ne bi pobegao i na tvoje pitanje da odgovorim, on će i dalje ostati u zatvoru, nažalost. Radio Nijegara će naravno i dalje pratiti rješavanje slučaja kapetana Dragana. Gospodine Bubalo, hvala vam što ste bili gost prvog programa Radio Nijegare. Hvala i vama i još jednom pozdravljamo vas i vaše verne slušalce.